asama aba no enya asem koto an ye kan saa no yes ye beto aba ya to aba nu ye ho to the extent say hey me see ano the year never see be ko me say 6 months to come 1 year to come me donya me krono e be si kro we mu ya to aba boni rough ya to aba yi president within 3 weeks bet 1 month what to pay to me 3 times mama ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo friend me adwoa searching mesro na wa subscribe me notification bell no so for more news ebusiafo Ghana from branch ni bi nende omo anu dem omo suma aman omo ya sapon na ne se omo anu omo ho e wo the section a omo ko take e 7th December 2024 na eden the section and omo ko take omo anu omo ho in say 7th December last year yekoto aba na NDC amayoku no e na ewini na boys ni bebre to my NDC because almost say NPP aban no e de betting tax and afin so yi levy aba omo ho e chro mo nto mo koto aba etu NPP amayoku no na ende emranti no mo anu de mo chere say decision no mo ko take no e say e be cause your life ankasa wan hwe nyame amfefia na ebi mo atwutu e de nam omo be bokro no ne krakra ne se NDC fo ba yi chese de omo ye Ghana na se Ghana yo mo dia na se wa hana His Excellency John Dramani Mahama na banya trolet se NPP fo a ana se Ghana fo omo form we mi ka se NPP fo bu NPP se NDC obi ye Ghana ni Ghana for His Excellency the former president na Abraham Akufo-Addo e form we adwumem e recruit omo ansa na okono omo nyobi anu bi ankofie we be ka say oh emba so e beba so because NDC foni bi ni edi nkomo omo kire say dwuma omo de omo a His Excellency former president na Abraham Akufo-Addo e form we adwumem ansa na office no be fa so no wenyi wedi a wan ka say won tua woka nti wan na beje adwuma no na mbisa say there is a man Ghana no yes is a Ghana no yen friend political Ghana because omani NPP ba power omo dia NDC so ba so omo dia ye mo de ni ze wiase ne yanka ho kwara yenti nse membranti e de etudwa adai your mama adai uche ono wano kati na me ba ye Ghana ye me Ghana say enie your mama me say enye by force so and it's not too late so he na untumi aka na ha ne over mama o me na na adobio yem penny tintin ni tietie bia your mama we have tired of you why you alone and de beti bia ya tunyemem adichia the same ya tunyemem why your mama tell us something what is going on your mama what is going on na ko dia you started demonstration there utmi travel house oh tell whatever you did we are coming there he started demonstration wallahi wa ka so beti bi ehua ti ya dey to no fam me boy ya to no fam na mo Ghana for mu ho hwe ne aba no ye be suse chale ban bia your mama masa se wunya nipa am ti se ya so mu di o man so a na ye hwe sa appointment ya so ma wo kan Mahama president Ibrahim Mahama ene Lordina Mahama sa Mahama family no the trema the Mahama cube yes sa nkofu mi ense hwe Ghana for ye ka kire mo ne wo TV su movement TV su se e time will come yadi omu bia appointment ya wa ye beba say road minister na Mahama appointee ye energy ena bia Lordina appointee ye PMMC ena Ibrahim appoint omu nyina no the list is there yadi bebremo appointment ndo do no a de wa ye pa eye Lordina enti amamuwa we ankoyi a ehun subo kase no Ghana for ye de bebo Lordina because appointment mu fa kase na wona aye ni nyina wo ho and nyase bia ye betra dwuanum hwe wo ye de ani andisi num no ene ma ekoso nipa bi mpe no wo mso ni edi nkomo enti those listen ye wo ho ebre semu no ye de ba beto Ghana for nyina anim ama nipa nyina hunu appointment na Mahama ye se mu ye nipa 2000 a Mahama de dodo wo mu ye didi ni nyina beba Lordina de wo mu ye didi ni nyina bebre mu na Ibrahim Mahama so de wo mu edi ni nyina bebre mu Johnson na se dun kati ai dawro yes apanimfo si ye kotwa mitwa mikobi
ye kwasini misini bi ye de ba boni ana mente wotan kwadu a no ayi ni milika campaign na se dun ketia ye no Jomahama ntimi anye bi 2024 campaign ese dun ketia ye se ni Jomahama na se ono agya ne bibia ato nam wuram nam nsuo mu edam kurase ese dun ketia no hye kurase otumi ko sha Ashanti region ba bi sa no hye ho no odi atro kese no ka cha Ashanti man se na MPP fo sisi mo amo party ne mo dia no mo atena on yakofa esremni nipa ketua bi we mu ba ko de no bedi mo so okeka we nyina de da nipa tumi no ba ya wodin lesi ba no ato atwene wodin lesi ba no ato atwene the reason why ntia auto exceeding ketia list ne twene no yes exceeding ketia so be the president enti Mahama so enfo aso say ofiri ho no mo exceeding ketia ni midna de enti wodo nkrofo ba na yen form na wa be popular na nkrofo no so abenya ska normal de ayi ewi ase ade ba kwa ya na ya especially our politicians ho and he said wanu no nyatumi na ya no fi se wiase nyina ba ye ne dia nti ona wo kire se mini ho a we ne so ba it happened from Rollins time I take it down sa besine una kire de so di o man so anya wo na utumi ni ho ene se nyame se dabi ese dun ketia be president Jomahama untumi nsia no because wo Jomahama kura no professor me say fawo sebe advice na Rollins or the party by no mpene so but nyame nhihye mu no nyame nim se obetima be vice president hey president and the Rollins ye nyina no amfa enne we are president wo why you arguing say nkoma say din ketia medi wachi we need that power and the nipa ni so na ya na me yesa na be ya last minute we say na amfa afi na montema say forever but I said Jomahama hunu say at least Chairman Seven Ketia ye bi bua no 2024 or ye campaign papa odi ntrobua no papa atro odi bua no na ene epupu obo na su no in fact say ni Ketia mo pa na say say papa nti won so aka na no atum na nka say ni Ketia papa tia wi ni power yeah waka na nka ni ohuri kosi afem no ohuri kosi ya waka we no waka we say na say ni Ketia won nka niema ekoso no that's party for bebre ani nye Asante Fasio Celeste ne bra na me nkyerwa de bi wo de opa Fasio Celeste ne bra na ye hade appointment no a ekoso no that's bre eya wo de me de to so na me hyeda nkodit ba wo de fedin a eya wo appointment da wo de fatenten pa no okay wo de for way for instance that's what his appointment we are him for appointment wisdom dey say I say Ketia de ba ko na wase on ne ba no nko a ofa sa first one ne ba yi a kwaku say Ketia eno pe ne say Ketia e dia eye ne dia ne ba no e say share that ni poli ase o baby enti sorry ye ma umua na so ye ma kom ne o enti ya yera kwaku o di kan oye Jomahama kola edugita makuru ya kwaku na ena yi no se wa bon pa o se wati wonu onim se Ghana card no kra no integration bi akoso amani NHIS ne manema nyina no o ho dada na wakotwe imagine linking Ghana card onim Ghana card issue no Dr. Bawumia eson da yibi se Ghana card onim se Ghana card no ewo the you say betimi containing about 24 different cards. Yeah. In fact, Andra me who say yes say IFS for a proposal say Ghana card no Bank of Ghana any other for nyintum ne yenya no yenyu no cry as ATM because with the capacity say you betimi use as ATM because a chip embedded. Yeah. Na me die na me proposal and say proposal we me ye in 2020 say yemfa muncheni yi yemma Ghana card number no and serve as obi a bank account number